mo bi biara kwa ba e de ba attention TV so mo amu ni say attention TV de ensema ejitene ne e wo ye man mu ni aman foforo so no eno ne ba ne de badan ya hwefo na me ka say kai say social media platform ni so nyina no on like ye on share ye e wo video se ne so aba mo de ansa wo be ye e attention TV GH e wo ye Facebook and attention TV our YouTube bon mo de ansa obe like na wa subscribe to our YouTube channel no so e de account na abusuafo nsem be gitene ne e wo ye my Ghana mu hanu ni say and then Prophet Kumchacha oni ya ankasa ye mame e evangelist mama part and no ma kom hu mienu ase o ma ya o ma dwen ba akopa e no mo fa ya ankasa ye papa Prophet Awuah say Prophet Awuah ne sem bia waka no entwa ne kwan so kra etsansem na waka ne de and ono ankasa no mpeni baby ntina enam so ma Agradaa e ka say e ya de ye papa ye Prophet Awuah wo nyini entebe ya retire na wo nsema obeka nyina no se bi okafra e Kwasia asem nko anya se bi eni ho a ebom na nsem wei e na ye papa e Prophet Awuah e kan ya e ma e Agradaa e kan ho jumtuni bi wagana wato jumbi otuwie na mtroto ho ose ankwanoma bede mekra ma ba afodi o me yedie metimi bia me bere so anameko na mtroto ho na mse sama wontimi nsakrata. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, so we are to say video ye kokoshe ye hu mesa ye papa ye Prophet Awuah o ka say e ya de ya nka say ye bra ye daddy Lumba ni nyum bia o kan oto ya ni nyum no ni sem bia o kan ye ye sansem na obo so no chese sansem no o say akwanwa me de me crab for ye me ye de me ye bia emre so na me ko nyum ne de me nim to mo fa nche me me ja voice na to fie nka ka me beto ase boko de amamo enti sansem ye o ka so de ne crab for ye no na papa yi su onti ase da na nam so ma Agradaa so se ende so mo Prophet Awuah de be e ye wo de ayanko ne yanko hwa Agradaa ne nsema o ka embra hip time. They should transfer and hand over to people. Nyami juma no ye do baby a say no e do baby no hand over and someone be kan nyina nya den and to sum enya tenie enya mpoa enya disrespectful enya fact because ye papa Kwasia Awuah be ka say obi abo say me de me crab for the into one ko heaven ya ye wo krom ha ne be okwabra ne say I mi say na ni pansam ye wo wa mra so a obechira mi wu say na ni pansam so ye ni tie ye no odan ka. Oh yes. Aye. Asawunu no. Ye wo wa mra so a obechira mi bum so so ni Lumba bonum ye ntua ne ka. Eti hira na ni pansam Lumba wo ye nipa. Eti ade ti ka wunya din na enhira ne nyame family. By say nipa we di wachi. You couldn't advise the guy. Oh yes. But you now come out and criticize about somebody's song wa wabo say nti won ko heaven. Na do say this ni hira ni pansam a ene odan ka no. Eno so ba ka ne say. No kro we wo ka ye nti ase. Nipa ne say or the crab for the crama bon someone. You are a man of God. Yes. So you wouldn't have some bomb pie man because nipa or your legend. Oh. Or your nipa say it me we need no back Christo sumu. Send your walk canoa. A buffo be brebe fruit. Oh yes. And to say nipa the kwen who say my devote to me life and the ama a reasia. One away for Bible say a 9 year. One no money with the no money home. But the Bible doesn't tell us that we should criticize about them. If we criticize about them, and then I will pamu mo kra. What say? It's mummy and son so na ye shani ye papa mo. Eh, papa Kwasia Awuah so they no want to say. Yeah, papa Kwasia Awuah me panasa mo pa. He's one of my best pastors in this country. Oh yes. So I was very surprised to see. And I'm my best pastors in I want to talk to Tofomsa. And I'm me papa Kwasia mo at already a coy. I first so the Kwasia Awuah who back pay our care. Mama said no can some call retire. Mon call retire. Mo handle office. Why? I think say it will help you people. Mo handle office. Yen time and yes ye boom when mutia. Video ye kokoshe ye hu mesa Agradaa eto ede mane eye Prophet Awuah ka chen say papa wu nyini na wonsema wo ka nyina nyansa bi enum eti ne be ya retire na wunim nyansa ba kokra eno so enam so ma eye yanka say papa eye Kumchacha so aka ne ho ede afa sa video we zi aho ana say nsema ye papa ye Prophet Awuah e kan na say na Kumchacha e kan ye ana wo bi nkwa heaven ya wo sedia wo sini wunni edia ana Lumba nyuma watu ankwa no man metumi meya dia metumi bia me breso amekọ ana Kwasia Awuah dimrika
wase Lumba etumi Agradaa na Lumba enkwa heaven Kwasia wa Kwasia me osofu Kumchacha me say Kwasia Wonnim Yansa wajimia to no nonsense once I wanna yele da na wo ba na kikam aja mawo wa majimio wo kumio wasampani a wanna yele da etumi kikam aja mawo emememra umajimi wajimi ya na declare wo say wo de rapture dua wona abetu first wa kuromu amane kasa so fu Kumchacha me pesa me ka we kire Ghana for we Akwasi Awuah ade oduro sofu oduro onwo ya wade say rapture dua mu na mu bedi kiye tu first me mamu tu da me na me ka kire mo ye mo dwin se mu betu mo boa mo tu bintu baso we na ya so we nan Ghana Christianity, our fathers and brothers and uncles, what is going on? I'm even sad this evening. Oh, yes. I'm even very, very, very sad. For a man of God to come out, you allow yourself, you have allowed yourself, because you have to see, say, Lumba now bekana samano wadrofo beberu. You allow, look at how you have allowed yourself for Kumchacha to diss you like this. I may be crackers to your papa Kofi Odru. That's everyone out. But the papa ya mama odi agora awale fo nyina be twa no gu so because Lumba nyu dia no na asofo nyina to a omudi di odo mama me awade aye wodo mu ya da Drew Saturday bi Friday nyumre bi what do Lumba shemu bi na oni ukru na mo enjoy ya ose ewia boy ya wo se awode udi odo hia bibia na so obe ya no mean say as ewia boy ya wo se awode udi odo hia bibia na wo mitire odo hia bibia na so odo hia bibi me man na mpa odo se wo mpe de bida me man dia be ya si wo mpe me man na papa dia nyamia no me do say Mario kase Mario we na so bia wade tifia mama wo hwe asem na besie ye wo tie nwum we afa appetite na wo begina ho say onko heaven na me gina so dem na make viral mama vows na wo make so wo mu won kwa mu odo na die na me mo odo na so enye sa nwum bi na mo odo na so so and dia wo ye awale for hina betumi asole atia wo meanwhile it is not fair it don't want no wonder say yes oniba ntina are you sure yes it's alleged first way when you say na court upon okay Yan ni say your papa ye Kumchacha de nsem bu onum na eba na sasofo no muntumi nka oni Agradaa de omutumi to omo bo no relax no ma babadwem no ma badwedwe nsem mu na nsem a oka nyina ne say papa e wunsem a woka de ntwa kwam tebe ya oso ko no kope bebi tina ana say wunsem a woka de obetumi pa de brabonten na betwe wano sai because dodo na enedi wachi kaise social media platform ne so nyina no oko Facebook ya Attention TVGH e wo hono like, share, comment where videos in this honomo and our face no call YouTuber Attention TV honomo. Subscribe to our YouTube channel Domebo boss so send a very red button I can on Sabeka. Mr. Jacob Babia will be a Jew too. We share more bontia, bomb some runner from Ahima Echan.